Porodica i dinastija Karađorđević je vladala Srbijom i predvodila srpski narod u najvažnijim trenucima savremene istorije. Ali izuzev vožda Karađorđa, njegovog sina, kneza Aleksandra i kasnijih kraljeva, skoro da niko i ne zna ostale članove te velike porodice. Među gotovo zaboravljenima je i knez Arsen Karađorđević. On je rođen u Temišvaru 1859. godine. Bio je najmlađi od 10 dece Karađorđevog sina, kneza Aleksandra i knjeginje Perside. On odlazi u Pariz, gde je učio i završio čuveni licej Luja Velikog. Tu školu su učili i kasniji knez i kralj Crne Gore Nikola, kao i Milan Obrenović, kralj Srbije. Bio je nemirnog i avanturističkog duha, tako da je 1883. godine pristupio legiji stranaca, gde je dogurao do čina vodnika. Učestvovao je u francusko-kineskom ratu u Vijetnamu. Do Francuske je već doprla legenda o ludački hrabrom srpskom knezu. Za pokazanu hrabrost i solidarnost sa saborcima, jednom je vojniku i život spasio. Arsen je dobio nekoliko odlikovanja. To je bilo i vreme kada su počele se grade legende, u velikoj meri i mitovi o neverovatnoj hrabrosti kneza Arsena i njegovoj upornosti ratnika. Nakon potpisivanja primirja sa Kinezima 21. juna 1885. godine, vratio se u Evropu. Po svemu sudeći je potom na kratko sa legijom stranaca otišao u Alžir, za što je dobio medalju za borbe u Africi. Po povratku iz Alžira, knez Arsen napušta legiju i 29. novembra 1887. godine stupa u rusku službu. Svojom službom u elitnoj ruskoj konjičkoj jedinici gde je bio oficir i svojim poreklom postao je deo otmenih salona, balova i zabava visokog društva. Zabave i otmeni balovi su ga 1892. godine doveli do čuvene petrogradske lepotice i dame iz visokog društva Aurore Demidove, princeze od San Donata, sa kojom je 1893. godine dobio sina Pavla. Sa njom se razveo već 1895. godine. Kada je Petar I došao na presto Srbije, Arsen se na kratko vratio u Srbiju, ali se nije snašao, tako da se vrlo brzo vratio u Petrograd. Bio je dobrovoljac u rusko-japanskom ratu, gde je za iskazanu hrabrost dobio čin potpukovnika. Na molbu kralja Petra I ruskom caru, Arsen i njegov sin Pavle su najvišim imperatorskim ukazom otpušteni iz ruskog državljanstva, a kraljevskim ukazom od 26. aprila 1904. postali su srpski podanici. Time je knez Arsen kao državljanin Kraljevine Srbije napustio i aktivnu vojnu službu u Rusiji. Učestvovao je u Balkanskim ratovima kao general konjice. Njegovi saborci opisivali su ga kao velikog junaka i heroja. Bio je omiljen među vojnicima, što je dovelo do toga da ga prestolonaslednik Aleksandar omrzne i da zamoli kralja Petra da Arsena otpusti iz službe. Razočaran, odlazi u Pariz, gde umire 1938. godine, a sahranjen je uz najviše državne počasti u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu.